nguvu na thamani ya kifo cha Yesu pale msalabani. Alipokufa alifanya nini? Alitupatanisha. Hakuishia kutupatanisha, akaeka na lile neno na ile huduma ndani yetu, ili nini? Sasa tunapokuja kukutana na kazia za watu wanaotutenda mabaya, za watu wanaotukosea 7 mara 70, za watu wanaotuumiza, za watu wanaotujeruhi, za watu wanaotufanyia mambo yasiyofaa, kwa sababu ndani yetu tuna neno la upatanisho na tuna huduma ya upatanisho. Kile kilichoko ndani yetu, ile ofisi tulionayo, inatupa bidii ya kutafuta amani na hao watu. Kwa nini? Kwa sababu tusipokuwa na amani nao, maana yake tutaitilafiana nao, na tukiitilafiana nao, maana yake tumekikataa kile ambacho Yesu alikifanya msalabani. Na kama tumekikataa, hatuwezi kuona uzima wa milele, hatuwezi kuingia mbinguni. Ndivyo anavyosema, hatuwezi kuingia mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu tumekinzana na kile ambacho Yesu alikuja kukifanya msalabani. Tumekataa ile ofisi, tumekataa lile neno, na kwa sababu hiyo tumekataa amani na watu wote. Tupungiane mkono namna hii. Bwana Yesu asifiwe.